Attention Arsenal, reka turembere Maria Arsenal imbere za Maria, attention hindura cross Arsenal bayita Arsenal yagarutse mu bintu bye yitwa Bukayo Saka Temidayo ayo yinka ayo yinka ni top milk kabisa. Uyu musore ajya gushimira umutoza, shimira umuganga wamwitayeho, aravuga ati akazi gakoze, naguhaye isezerano ko ngarukanye nyavu. Pasi ya Declan Rice icyuma gityaye, reba inshuti ye yo kuva mu bwana Gabriel Martinelli, Teodoro da Silva, pasi iturutse kwa Mikel Merino Sasson, ouverture du pied intérieur gauche, Kavinga passe mu buryo buri verticale, passe brésilien, passe samba, passe chocolat, ice cream baby, passe extra magique baba, passe y'umusore wize umupira adafinyata, passe y'umusore wakinnye umupira arabiteguye, Kirigiti Maria Beza, karesa bebe imari bagenda boza amasa abakunzi ba Senemirete, karesi Maria Beza, pase nyonyobe ayitaba neza cyane Bukayo Temidayo ayo yinka, ayo goal Movic ni ikipe ya Arsenal, hejuru Movic garukana ibitego, afungura konteri Bukayo, teguza Real Madrid ndetse n'abadefanseri bayo Bukayo, teguza Carlo Ancelotti kwitegura bya nyabyo bitari nka mbere Bukayo, hagarara mu mwanya we, chunga Isaraye Lucas Diop, chunga George Kwenka Moreno Bareno, abahagararana mu mwanya nyawe, tegereza igihe cyanyacyo, shimisha abafana ku gihe gikwiye, rangiza fura titizabe chuchuma kunda chimwe ikipe ya Arsenal bibiri, ikipe ya Fulham ubusa, Nottingham shimwe Manchester United ubusa. Yes, Bukayo Saka, that's the man. Niwe warukenewe, niwe bavuze, niwe ntwari ruti izindi, nyuma y'iminsi 101 yose ari hanze adakina, bimusabye iminota 8 yonyine, 8 minutes kugira ngo abafunguye inshundura yongere yerekane ko hari, yongere yerekane ko ari we Arsenal yari misinze, yongere yerekane ko ari we warukenewe, akora igitego cyiza cyane n'umutwe ku mupira mwiza uvuye kuri Gabi Martinelli, akora icyasabwaga kurusha ibindi, akora ibyo benshi batatekerezaga. Bukayo ayo yinka Saka, that's the man. Bibiri bya Arsenal ku busa bwa Fulham. Yes kabisa. Attention, reka turebe neza cyane hariya Mikel Merino, Zazo na Arsenal. Bamwita Mikel Merino Zazon, trupase magique kutoka ndani ya Accra muri Ghana, sunikiro witwa Juliet Timber David Norman,
aravuga ati mari reka nyihereze nyirayo uyu mwana yatubyariye ibisubizo. Ubwo Bukayo Saka atari yorohewe n'ubuzima, uyu mwana yabyaye ibisubizo byari byarananiye ba Leandro Trossard kuri urwo ruhande. Uyu mwana yabyaye ibisubizo ibyari byacanze Mikel Arteta. Uyu mwana yabyaye ibisubizo nka hamwe mu Andre Berta azashakira ibisubizo by'abarashi. Visit Rwanda, hejuru hejuru hejuru, Movic 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 Movic, Gorazo Gorazo Gorazo, yitwa Tani Nwaneri Chiedebere. Chidigol Chidigol, uyu musore ukomoka Nigeria ku bisekuruza ariko yavukiye ku itara London. Ouverture du pied intérieur droit, orienté à gauche, arangije atanga passe mu buryo buri vertical, diagonale magique. Reba neza cyane Mikel Merino Sazon, reba George Bareno Cuenca amukubita Jedikol, crochet elastique, arangije areba neza cyane umuzamu mwenyewe Benadreno. Bati wavuye muri Arsenal kubera ko utarushoboye, nibyo urwego rwawe n'ikipe ya Fulham, ariko Arsenal siga wacira birarura, utigani n'utu urwego rwawe nagara Arsenal. Hejuru hejuru hejuru, Mubico fungura amazamu abarashi, teguza Real Madrid abarashi, titiza umukoro umutoza Marco Silva, titiza Marco Silva, jugunywa ibishanga aratitira, chuchuma be. Yes, kunda Arsenal kimwe Fulham ubusa, Manchester United ubusa, Nottingham Forest kimwe. Yes, Mikel Merino twavugaga tuti wowe urasohoka wowe ntiwinjira, umwanya wanura umenya ko wabaye for striker, akoze ibyo benshi batatekerezaga, yongera kuba umuhanuzi wabo, bamwemera batamwemera, bakora ubwugarizi bwiza cyane, bubaka igitego bavuye mu kibuga hagati kumyagana. Thomas Partey areba Julian Timber uko ahagaze, Timber areba Ethan Nwaneri areba Mikel Merino areba Benadreno. Mwizamu ngo yuzuza igitego cya gatanu muri Premier League, agira uruhare rw'ibitego bitandatu uyu mwaka, ni umwe mu bagiye gusimbura nyuma y'uko Arsenal yavunikishije Kai Havertz igavunikisha Gabriel Jesus. Yesu Arsenal ntawe uhari, haje umusimbura we, Yohana Umubatiza arahari. Mikel Merino, Arsenal kimwe Fulham sufuri. Yes kabisa, abantu bamwe top America kabisa. Etani Chiedebere Nwaneri wamwe top America, tembi toto kabisa, afite imbaraga nyinshi. Mwana kumwicaza ko bizagorana. Meze neza cyane. Mwe ya mata sereza Mikel Merino nawe wayaguseho. Top America mata niba utafite, niba utarayarangura itahire kinga. Uyu mwana Ethan Nwaneri ku myaka ye mike cyane.